Yes, hello my brothers and sisters, ni Sango ugarutse kuri Sango TV. Reka dutangirane namwe rero, dutangirane n'umuhanzi atwibwira, ngewe ntago mubabwira, of course ngewe muramenyereye ni SANGO Tycoon kuri Sango TV. Imara kubona ko ntakidashoboka, yo nafashe inzira njya gushaka umufungo, abacantege ni benshi mururu rugendo batoneke. Ya cyangwa mwabyumvise rero n'umuhanzi Batoneke uyu munsi namubazaniye, tumusanze ahantu hatuje cyane. Kambibutse gukanda subscribe abantu bashya kuri iyi channel rwose, tugira ngo tubane umunsi ku munsi. Ni SANGO Tycoon. Batoneke, tubwira akanya Batoneke, how to introduce yourself, kugira uwo wibwira umuntu utakuzi mwibwira. Batoneke ni umusore ukiri muto cyane, ufite imyaka 19, akaba ari umuhanzi usa nkaho akizamuka gusa nyine si cyane, hari aho avuye hari n'amajije kugera. Yes, Batoneke, kuburi Batoneke bigufasha iki mu buzima busanzwe? Kuba Batoneke hari ukuntu umuntu akora indirimbo bikaba ngombwa ko imenyekana cyane, bakayimwitirira bro. Indirimbo yabakoze bwa mbere bayita ngo iki? Nakoze indirimbo nyinshi cyane, nabanje gukora nk'indirimbo yitwa Kamere, nayo nabaririmbiraho gatoya mukumva. We used to go home in ya, ariko ubu sinyibikoza, babeshya ko nabonye akazi, mbayeho neza mfite aho kuba, byahebye ukajya ko kurya rimwe hano i Kigali, twirirwa iyo mu mihana tubeshya ngo bisizana. Yo bro, bye bye. Yes brother, ndagushimiye cyane Batoneke kuri uyu mwana waduhaye. Turakwishimira cyane rero Batoneke. Abakunzi bacu bishimira kuganira n'umuhanzi Batoneke, gusa akenshi usanga hari ibibazo dukunda kwibaza cyane. Yo bro, ese Batoneke tubona nk'umwana utuye mu mujyi cyane rwagati, ese uwo mu mujyi cyangwa? So umujyi n'uburi hepfo yanjye ntabwo ari kure cyane kabisa. Ntabwo ari kure cyane. Tugusanze rero ahantu hatuje cyane, ndabona hari akabati harimo utuntu tw'uducupa, ntabwo nzi niba uri umuganga ukaba n'umuhanzi wabizi, ariko waduhereza gato amakuru kugira ngo abagukurikira bamenye se Batoneke akora iki. So bro, urabona nyine ahantu nsanze iyo nibereye mu buryo nuje hano ni mu rugo nyine bro, hari ukuntu umuntu agira gutya akaba ari kuvumbura. Ese zamurije gato. Urabona ahantu nsanze urantunguye yego, ariko ni mu rugo bro, hari ukuntu umuntu agira gutya akaba ari kuvumbura. Hano rero niho nkorera ubuvumbuzi bwanjye, rimwe na rimwe hakaba hava n'inganzo mani bro. Yes brother, muri iyi minsi abantu bari kwibaza se bakaguhamagara gute? Hari abana bafite impano bashaka kuyizamura, bakubona gute Batoneke? Ako kana ahubwo mbaje ndi koko, ndagira ngo nibutse abantu bose bafite impano ko bagomba kujya ku mbuga zanjye nkoranyambaga zose cyangwa se platform, Instagram, TikTok, Boomplay, Spotify, bakamfollowinga ubundi bakanyandikira tukabana. Hari amarushanwa tugiye gutangiza vuba aha ngaha ya Future Focus Production Music. So no kuri Facebook naho nitwa Batoneke DVD. Ku bundi busobanuro nyine na nomero yanjye ya WhatsApp nayitanga, abanza uduhe WhatsApp yawe nako abanza Gasaraba cyangwa se mu ndimi z'amahanga plus 250 of course 7 9 15 13 16. Yego Batoneke, watubwiye ko ukiri umwana mutoya, ukitubwira ko ufite imyaka 19 y'amavuko. Ese Batoneke, urugendo rwawe rugezemo mu bijyanye n'amashuri, ese warasoje cyangwa? So amashuri ntabwo ndayasoza bro, ndi mu mwaka wa 6 indimi n'ubuvanganzo. Niho ubu ngubu ndi kuyakurikiranira, gusa nyine ni vuba aha ngaha. Wiga indimi n'ubuvanganzo? Bro. Yes Batoneke. Wagwaye. Ese haba hari ahandi wafatiye ubumenyi bwo gukora indirimbo? Naho ni impano nyine, ubundi impano ibimvuga uranyihangana, ngiye gukoresha ikinyarwanda gikomeye kuko nicyo niga.
ibyo mvuga uri gusanga ndi kuvuga kamerano apana karemano. Uri kumva ibyo bintu? Kamerano ndi kuvuga kamerano apana karemano. Ya ubwo urumva kamerano ni ibintu umuntu aba yararemanywe nabyo. Of course. Ariko kamerano usanga umuntu yarabivukanye. Yes, Mbatoneke ni iki wabwira umuntu guteza amatwi aka kanya ariko akaba afite impano yarabuze uko ayizamura? So umuntu ufite impano yarabuze uko ayizamura ni ukumforinga ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ubundi tugapanga nomero yanjye ya WhatsApp nayitanze, ni ya WhatsApp apana call gusa, ni WhatsApp. Ni ibyo ngibyo. Yego Mbatoneke ni SANGO Tycoon mukomeje kumva hano kuri SANGO TV Fit DVD. Okay, reka mbibutse gukanda subscribe abake kuri iyi channel kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro by'abahanzi bagiye batandukanye ndetse bari kuzamuka vuba. Yes Mbatoneke. Yo bro. Ufite ababyeyi bose? Ababyeyi barabana. Barahafite? Barahafite. Mbatoneke akabazo k'amatsiko. Abakobwa bati dukunda Mbatoneke. Usanga mu bitaramo bavuga ngo Mbatoneke, kwishuri Mbatoneke. Ese Mbatoneke ufite umukunzi bro? Umukunzi urengeye bro. Yego. Umukunzi ufite? Umukunzi arahari w'agateganyo. Bivuze ngo uri ikigwari? Oya arahari w'agateganyo gusa nyine ugize iyerekwa waritambutsa nta kibazo. Uko ufite iyerekwa niba bitaguteye isoni umukunzi wawe afite izina ryiza ni irihe zina yitwa? Nita Mbatoneke kazi. Mbatoneke kazi umusaza cyane uradutwika rwose. Mbatoneke kazi ya uramuduhisha ariko nta kundi kabisa bwaracyari mu ibanga. Umuntu ugukunda cyane akanya n'iki wamubwira? Navuga ati nakomereza aho ngaho kabisa arimo neza afunze bwoko kuko nanjye nta muntu nanga. Nanjye urabona nta muntu nanga. Mbatoneke turi imbere gaho gato kuri Mbatoneke kugira ngo bakunzi bacu bakomeze baryoherwe n'iki kiganiro, kandi ndahita nshyiramo Mbatoneke ho gatoya kugira ngo babe bayinjoyinga. Nyuma turagaruka mu kiganiro noneho tuguhe umwanya uhagije muganire, turaguha n'umwanya kuri telefone uganire n'abakunzi bacu bagusuhuza bagiye n'ibibazo bakubaza. Akakiringo karansaba wake hafi abavuga ngo Batoneke yo bro no twangotwa bro nakungako. Yes, abakunzi bacu ngira ngo rero bayumvise ko indirimbo yazamutse bakomeze bayumve. Rero turagaruka mu kanya kugira ngo muvugane kuri call ndetse nabo bifuza kubaza ibibazo bakubaze. Mbatoneke turahura mu kindi kiganiro cy'igice cya kabiri. Reka nkushimire Mbatoneke. Ciao. Yes, ni SANGO Tycoon mwari mukurikiye hano nagiye gusura Mbatoneke tumusanga ahantu aho akorera. Reka mbifurize rero kugira ibihe byiza. Turahura mu kanya rero mu kiganiro kikurikira. Ciao. Later.